بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasanglit iban pudji pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iban salam panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah irin isab miyabot in waktu parsukuan sin guru taniyo Sheikh Sansibar Jamahali a program sin Markaz Al-Iman. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in topic hitukbal niya kato amunain pagparihala sindila. Itukbal ko pagurusin kita niyo. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khalaqal insana 'allamahu al-bayan wa nahahu 'anil ghibati wan namimati wal kadhibi wal buhtan. Ahmaduhu ala ma awlahu min al-fadli wal ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. شهادة أرجو بها دخول الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, muna hitukbal nato yung pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan nagpapanja diha manusia. Iban damikyan siya ray sabin Tuhan naghindo, nagpatarang ha manusia. Damikyan siya ray sabin Tuhan. Amuin Tuhan ng langi katutanyo magbisara sinwayroon kapais kapus pa iddahan. Bisara amuin bisara paglimot, bisara pagudyo, bisara pagputing. Iban sin uno bisara amuin liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta magnaiksaksi ako sinwayroon Tuhan duain bat malainkan amurin tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin pagsyahada pagnaiksaksi yuhuat-huat singkitan yu amuin hikasul singkitan yu palam sinsulka niya. Demikian magnaiksaksi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin ipun niya iban sin rasul niya. Ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya. Sarta nagdarasin mu'jizat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban pakasahabatan niya sin sa taud-taud sa salaman kanila. In mahuli na mga tay manghud na muhakam Islam subay na tutud parihalaon ingin hawabaran singkitan nyo. Dahil naman haanggaw takbaran, labi awla na maun pa amu indila singkitan nyo. Karena inbang sa manusia, dahil hamang sa taud-taud magkahinang niya sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabilari niya maparihala indila niya. Asabab din dito mga tay manghud na muhakam Islam, subay kita nyo magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala simmat-matan pagmabuka. Sarta parihalaon na to indila singkitan nyo. Sabab ingkatan hilalaungan, amuin hikapagpamung sindila singkitan nyo. Inyan mahfuzun alaikum, piya parihala day sab kanyo. Siyusulat kanyo. In unu-unu, in magwa day hasimod singkitan nyo. Ipagkalabtik sindila singkitan nyo. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun anid. Wairun hikapamung sindila bat malaikan aun dain doon malaikat magjajawa kaniya aun doon malaikat magsusulat kaniya. Uno-uno in hilalaungan hikapamung mo yan siyusulat sin malaikat mo. Haruing ayat long sin Allah ta'ala sanaktubu ma qalu iban hisulat namo dalawang sin Allah ta'ala uno-uno hipamung sin kamu. Hasabab din dito subay na tutud ayaran in uno-uno hipagpawa sin kita nyo dain doon
hahilalaungan sin kitanyo sabab ingkatan ini siusulat sin malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suratun Nur siyabut sin Allah ta'ala, wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Iban magpamung kamulong sin Allah ta'ala sin mga simudniyo ma laysa lakum bihi ilm, mamung kaw sin hilalaungan amuin hilalaungan bukun labay reng ha ilmu, labay reng ha kaawam iwan ha kajahilan, wa tahsabunahu hayyinan, iban in pamistahan nyo in mga hilalaungan piyagkakabtang nyo yan, inyan bukun mahal ka sumukawa, wa huwa 'inda Allahi 'azim, inyan mahadarat sin Allah ta'ala landu tud siya mahal ka. Hasabab din dito pagkahilagaan sin Allah ta'ala in uno-uno'y kapamung sin kitanyo, subay tuod di kitanyo mamung, bat malainkan subay in hilalaungan ni kapamung sin kitanyo, karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bis-sumt illa idha kana al-kalamu khairan. Iban nang daaki katu tanyo in Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in humundong na sadya kitanyo, di na kitanyo mamisarahan, bat malainkan subay in bisarasin kitanyo, amu in nagdarasin karayawan. Law sin Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Isiyu-siyu in namamarat saya pa Allah ta'ala, iban namamarat saya adlaw akhirah, subay siya mamung sin hilalaungan marayaw, bang wayroon dahi kapamung niya karayawan, marayaw pa'y humundong nasadya siya. Demikian nagfarman ni Allah subhanahu wa ta'ala suratun Nisa, la khayra fi kathirin min najwahum illa min amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, wa man yaf'al dhalika ibtigha'a marratillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Long sin Allah ta'ala wayron karayawan sin mga pagbisturi-isturi niyo yan, sin mga pagbisara-bisara niyo yan, bat malainkan man amara bisadaqatin, bat malainkan bang impag-meeting niyo yan, bat pangdaki maun papagsadaka, papag napakasin pangalta marayaw, aw ma'rufin, atawakan mang impag-meetingan niyo yan, bat huminang kamo sinhinang marayaw, mangdaaki sinhinang marayaw iban manglangi pahinang mangi, aw islahim bainan nas, atawakan mang impag-meetingan niyo yan, bat hikarayaw antara si manusia, inyan long sin Allah ta'ala, wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Bang sopa may piyag-meetingan niyo yan, bat hatungod pagsadak ka, fagnapa ka, atawa ka pangdaki pahinang marayaw, atawa ka hikasulot haantara si manusia nagkakano, bang in kakahinang niyo yan, bat hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungbasan kamo sin Allah ta'ala sin tutungbasan sa lagu-lagu. Ada kung bang bukong dawihat to, long sin Allah ta'ala wayrun karayawan sin pagmiting-miting niyo yan. Wa qala rajulun lin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, namungin hambuk usog pa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, long sin usog ini, dulluni ala amalin yadkhuluni al-jannah, hindu iyaku, pandu iyaku ya Rasulullah, sin kakahinang amuin hikasud ko palam sin surga. Nangaruin hambok usugin ni pa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, magpapahindu siya sin kakahinang amuin bang niya mahinang hikasud niya palam sin surga. Unin agikan niya sin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amsik hadha, wa asyara ila lisanihi, amsik hadha. Long si Nabi Muhammad pariha lain ini, ang panikyamputan indila niya. Hati niya hipapakontrol si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indila sinambok usog ini, bang siya mabaya,
sumud siya palang sinsulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nagbalik na isab na nga subin hambok usog ini. Bang unin hikasud niya palang sinsulga lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thaqulat ka ummuk hala yakubbu an-nasu ala manakhirihim fi an-nar illa hasaidu alsinatahum. Siabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya. In kamatauran amuin makasud palam sinafinar ka jahannam in magkahasad nila in magkaani nila amunain kakahinang sindila nila. Sabab din di hadunya ini mga tay mangudna mahakam Islam dukun amuin in pag-aanihan. Ba't nalangkan din di hadunya ini amunain in pag-uumahan pagtatanuman doon na kain hitanong mo yan hinang marayaw at tawakan hinang mangi adapun in pag-aanihan dahil dito adlaw akhirat nabang mataod in kiyatanong mo hinang marayaw rin di hadunya maani mo ini adlaw akhirat halap si sulqa bang isab mataod in hikatanong mo at tawakan bang kau nagtanong singkangian dahil di hadunya demikian maani mo rin sabi niya halam sinafinar ka jahannam. Nasiabot si Nabi Muhammad hadis ini in kamatauran mag-ani sin ammal nila halam afinar ka jahannam amuna in kakahinang sindila nila. Asabab din dito mga tay manghud na muhakam Islam subay tuod na to parihalaon indila sin kitanyo amu hindi kitanyo mamissara bat malain kan imbis sarahon sin kitanyo amu in karayawan amu in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya'khudhu bilisanihi wa huwa yaqul wayhaka qul khairan taghnam aw uskut an su'in taslam wa illa fa'lam annaka satandam faqila lahu ya ibn Abbas lima taqulu hadha qala innahu balagani anna al-insana laysa ala shay'in min jasadihi ashaddu hanaqan aw ghaydan minhu ala lisanihi illa man qala bihi khayran aw amla bihi khayran. In kaunan Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fakulinan yung dilaknya serta memungsi hadilaknya wayhaka may tak kau ya dilak kul khairan taghnam ya kau dilak pamung kau simbis sara marayaw maka kau ghanimah maka kau daraukan bang kau namung simbis sara marayaw in akhirnya harilaknya hatinya ya kau dilakku pamung kau sinhilalaungan marayaw kabtangan marayaw dumaog na kau adlaw akhirah auskut an su'in tasla atawakan niya kau dila hundung kau hinang mangi safe na kau halawang parihala na kau bang kau di mamisara simbis saramangi wa illa bang murid damahinang imbihat tu hati nari kau makapamung sinhinang marayaw umus di pa kau humundung bang wairun da mabissaramu simbissara marayaw wa illa fa'lam annaka satandam bang kau ri makabissara simbissara marayaw atawakan di kau makahundung bimakna manglatahan kau simbukun nabissara marayaw mattantuun maksusun na kau. Faqila lahu ya ibn Abbas lima taqulu hadha law si mga panaiban niya ya ibn Abbas may tako nakapamung simbihan law hi ibn Abbas innahu balagani anna al-insana laysa ala shay'in min jasadi ashaddu hanaqan aw ghayzan minhu ala lisanihi mattantud law hi ibn Abbas di matung marikaku mattantud di manusia wairuun na amuin makapiriglo dahin doon hajasad niya dahin doon hagin hawabaran niya dahin sindila niya bat nalangkan amuin makalipwas siya dahin hakapirigluhan
apabila indila niya yaon, makapamu sinhinang marayaw. Mga tay manghud na muha kami Islam, ingaton singkitan nyo, mattantuod in pagpataod sin hilalaungan, amoy hilalaungan wayron kahukunahan niya. Inyan hikakangi sin pangatayan, inyan hikatukas sin pangatayan, inyan sakit sin pangatayan. Bela sinasabot Imam At-Tirmidhi ha kitab niya, dahil hadis Ibnu Umar marfu'an, la tukthiru al-kalami bighairi dhikrillah, fa inna kasrata al-kalam bighairi dhikrillah qiswatun lil-qalb, wa inna ab'ada an-nasi anillahi al-qalbul qasi. Laung sin hadisul marfu' siyabut Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma, ayaw kamu magpataod simbisara niyo, amuin bisara bukun deng hazikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena intaod sin hilalaungan, amuin bukun na panuntum pa Allah ta'ala, inyan hikatukas sin pangatayan. Laung Ibnu Abbas, laung Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu hadisul marfu. Demikian namun Umar radiyallahu ta'ala anhu, man kathura kalamuhu kathura suqutuhu, wa man kathura suqutuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu kanatin nari awla bihi. Laung Umar radiyallahu ta'ala anhu, isyusin tao malata, amuin tao mataudin hilalaungan niya, mataudin bisara niya, mataud ning kalaungan si manusia yan. Akan nabukun day sabmara yaw yung mga tao malata, amuin tao mataud tao mabisara, sabab magtataud din bisara mo, magtataud din kalaungan mo, nabang timaud ning kalaungan mo. Laung Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kasurat dhunubuhu, tumaud din bisara mo, tumaud din kalaungan mo, tumaud din kalaungan mo, tumaud din dosa mo. Nawang tumaud din dosa mo, man kasurat dhunubuhu kanatin nar awla bihi, bang tumaud na yung dosa mo, sumuok na kaw palam sinafinan ka jahannam, tumaud na yung sisiksaan kayo mo. Laung ni Muhammad ibn Adjulan, innamal kalamu arba'atun, mattantud long yung bisara upat, an tadhkurullah, hambuk dahing haupat amun yung pagzikir fa Allah ta'ala, inhikaruan ya wa taqra'ul Qur'an, kalam day sabin ini amun magbasa kau sin Qur'an, inhikatunya wa tas'alu an ilmin fatukhbiru bih, amuin mga suho kau ilmu, manuntut kau ilmu, sarta ibayta amoy ipanghindu mo ilmu yaon, aw takallama fi ma ya'nika min amri dunyaka, ini kaupat niya amuin mamisara kau, amuin magmumpaat sin pagdunyam, duha ingdeng haupat yattu, inyat tubukun nareng kalam, amuin kababayaan sin Allah ta'ala, mawajibin subay na kau humundong kanya, bang nakalipwas na dahing hatuyat to. Asabab din dito mga tay manghud na muha kami Islam, bukunin pardaakan sin Allah ta'ala, amuin maglatahan imbang sa manusia, infardaakan sin Allah ta'ala humundong siya, wat malingkan makadjari siya mamisarahan, bang sa upama imbisaran niya yaon marayaw. Biya na sinasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, isyusiyu inna mamarat saya faadlaw akhirah, isyusiyu inna marat saya pa Allah ta'ala, iban paadlaw akhirah, mamung siya sinhilalaungan marayaw, bang wayron dahi kapamung niya simbisa na marayaw, na humundong nasadya siya. Mga tayo manghud na mga kamislam, mattantud indila sin manusia, inyan amunayan
in katampalan sing kakahinang sin pangatayan niya. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang daaki katutan nyo magpabuntol sin pangatayan. Daaki tayo sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin pabuntol nin pangatayan sin kitan nyo iban sin dila sin kitan nyo. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbahu. Di law niya muntul in iman sin bangsa manusia. Di law niya muntul in iman sin ipon sehingga suway muntul in pangatayan niya. Wala yastaqima qalbahu hatta yastaqima lisanahu. Iban di day sablaw niya muntul in pangatayan niya. Ba't malainkan suway muntul in dila niya. Hasabab din dito, suway muna pabuntulon singkitan nyo, indila singkitan nyo. Amo hindi kita nyo mamung ba't malainkan suway, hilalaungan marayaw, hasupaya muntul in pangatayan singkitan nyo. Sabab di muntul in pag-iman singkitan nyo, sahin nga suway resab muntul in pangatayan singkitan nyo. Bang nato kitaon, in hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, aun parsugpatan sin pag-imam, aun parsugpatan sin pag-iman, maun papangatayan, iban maun parila. Narak kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-iman, mamarat saya. Di muntul in pamarat saya sin kita sehingga subay muntul in pangatayan ta. Di day sa muntul in pangatayan sin kita, bang di muntul in dila sin kita. Asabab din dito supaya muntul mag-agama, muntul magtag-ipon pa Allah Ta'ala, ingkatan ang gaw ta'baran, subay muna parihalaon sing kita nyo indila, amo indi kita nyo mamu, ba't malainkan subay pa mo, pakarayawan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kaya riwayat Imam At-Tirmidhi, law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha asbaha ibnu Adam, فإن الأعضاء كلها تذكر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا فإن أعوجت أعوجنا. لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم apabila law niya dumatong na in waktu may naat, mamung inanggaw ta'baran sin anak apu Adam, patumtuman sin anggaw ta'baran indila niya. Anggaw ta'baran sin anak apu Adam, mamissara sila hadila. In aki nila hadila, ittaqillah fina. Kabuwa kau pa Allah Ta'ala kamu ya kau dila. فإنما نحن بك sebab law sin anggaw ta'baran in kami law yan kami miya makad kaimi fa in istaqamta istaqamna law sin anggaw ta'baran ya kau dila bang kau muntulin kami ni fa in a'wajajta a'wajajna bang kau nabingkuk ya dila nabingkuk daysab kami. Hati ni hari hindi mo kontrol halila. Bang kita mabayak muntul inanggaw ta'baran sing kita. In kakahinang sing kita. In peer sing kita. Subay tapabuntulun. Indila. Hati ni mamung kita. Sin amuin kababayaan. Sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga tayo mamud na muhakam Islam. Mataud to din subay parehalaon sing kita nyo. Amuin parehalaon sing dila sing kita nyo. Dahil nga mga pagparihara sindila singkitan nyo al-kalamu fi ma la ya'ni. Amo indi kita nyo mamissarah. Di kita nyo maghilalaungan. Sinhilalaungan wayon kapuos pa iddahan. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisun sahih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Dahil ha, kakahinang marayaw, simpagka-Islam si manusia, hinang marayaw sinambok manusia, amo intinggalan ni mayroon kapuos paiddahan. Bang mayroon na kapuos paiddahan, ay mo na pagsuy-suyan, ay mo na pagmiting-mitingan. Karena inyan, dahil nga hinang marayaw, apabilan na parihala mo siya. Dahil pahapagparihala sindila, al-hawdu fil batil, wahal kalamu fil maasi. Amuin tumangkis kita nyo, dahil nga hilalaungan kabatalan. Amuin hilalaungan maasiyat, dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniliangan sinullahu ta'ala, ibanliangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin magbisara kita nyo, sin maasiyat langgal, sara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yuhiyyuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alima fid dunya, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Iniliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mamissarahan kita nyo simbissara mangi, bissara maasiyat, labi awlanan bissarahon sin kita nyo, amuin mga sila bariman, karena siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisyu-syu inhiminang hayni. Dahil paham mga mawajib, parihalaon si manu si indila niya, subay niya parihalaon, dahil haamuin pagsukna, atawakan pagbisara mangi, hapagkahinyabang sa manusia. Doon nakamanok na siya, atawakan manglaknat siya, hapagkahinya, atawakan halukal, atawakan na hayop. Inyan liangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long si Nabi Muhammad, la'anul muslim kakatlihi. In paglaknat mo hatay mangudbo muslim, inyan biya mura siya simbyuno. Ang pagbuno hatay mangudbo muslim, inyan dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damit kan bihat turaysab, in panglaknat mo pagkay mo manusia, inyat tuliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pa mga mawajib, parehalaon simbang sa manusia indila niya, suway sa imang ngudyo, hapagkay niya manusia. Uno-uno kakitaan niya, amo hindi ihikakuyag niya, atawakan di niya kababayan atay mangud niya manusia, ayaw yatto hinangon niya kakalalangukan, atawakan kakatawahan, sabi niya tuliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyo manjari mangudyo-ngudyo hapagkahinato manusia, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wailul likulli humazatil lumaza. Kasiksaan ha mga sila, amuin mangudyo-ngudyo hapagkahinila manusia. Dahil pa mga mawajib subay parihalaon simbang sa manusia indila niya, subay niya parihalaon indila niya, dahil hagibah wan namimah. In ghibah, amuin mamissara kau hapagkahimu manusia, hawak tu siya timatay kud, hati niwayon siya rin doon, sarta imbis sarahon mo yaon, bang siya yaon din doon, kalilisuan imbis sarahon. Amunin yung pagyanon sin kita maglimot. Ini nahinang na kabibiyaksahan simbang sa manusia hawak tu bihaon. Bang yan timatay kud ning pagkahinya manusia amat yung bibisara niya. Amuyat yung nilimot niya. Inyan hinang dusa, rakula sindila, bang muri maparihala. Bang muri maparihala indila mo kakahinang yan, hapaglimot yan. Wairong pagduarwa. Siksaon ko sinullahu ta'ala, bang kau rimaampun sindusa mo na hinang yan. Lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal ghibah.
kabuha kam halli kam sing kakahinang riba, kakahinang limot. Fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Sabab in kakahinang limot, inyan labi siya mangi dahil kakahinang zina. Mangi na siya magzina. Dusara kula pa Allah Ta'ala. Sa alam si Nabi Muhammad labi ingi si maglimot dahil magzina. May ayat to. Inna rajula qad yazna wa yatubu Allahu alayhi. Matantudlong yan hambuk usog, makazina siya. Atawakan nakazina siya. Ubus niya nagzina, nagtawbat siya pa Allah Ta'ala. Yatubu Allahu alayhi. Pagka nagtawbat siya pa Allah Ta'ala sindusa niya, nakazina siya, ihampun sin Allah Ta'ala indusa niya, sabab nagtawbat siya. Hati niya kalanuan niya to. Wa inna sahibul ghibah, adapun laumnya in ta'wa mu in maglilimut, la yaghfiru lahu hatta yaghfiru lahu sahibahu. In ta'u maglilimut, di siya ampunun sin Allah Ta'ala, sehingga subay siya ampunun sin ta'u nalimut niya. Namahunit yung parikala ini. Ini paglimot ini bukan antara mo sa jiban hantara sinullahu Ta'ala. Gamin hinang zina, ini ni hantara mo iban hantara sinullahu Ta'ala. Bang kau nakapagtawbat sinullahu Ta'ala sintawbatan nasuha ampunun niya kau. Adapun in naglimot kau hapag kahing manusia, minsan kau nagtawbat pa Allah Ta'ala, di niya ampunun sehingga subay kau ampunun sintao nalimot mo yun. Demikian an namimah. Subay rin sa bahalian si manusia. Ini rin hakabairul zunub. Dahing hama nga dusara kula pa Allah Ta'ala. In namimah amuin magdakaw simbis sarah. Dahing hambuk tao pahambuk tao. Dahing hambuk kauman pahambuk kauman. Magchismis kaumat tumari. Hasupaya sadya maaunin fasad. Maaunin kajuljanaan. Maauning kahinuhalaan. Makarub ko bisara rin di hambuk kauman. Dahon mo matupahan sipak kauman. Lang mo bisara ka mo simbisara bihay ni. Usap dumugog na isang kawang unin sambong nila. Pag dumug mo mangunin bisara na dahon mo na isang matupahan sipak. Lang mo hinagisindengan sipak bihay ni. Sampay dukalan na isang. Makapagkalo yung hambuk kauman pa hambuk kauman. At ang hambuk manusia. Unin diungog mo. Bisara rin nga sipak. Ay muna pala ito naman ito pa ang sipak. Sabab sakit dakula yan. Adakala mo pamahinang sabab kapag karo nila. Asabab din dito parihalaan na. Bang unin diungog mo ay muna pala ito na. Ay muna pasampaya. Adakala mahinang sabab kapag karo nila. Hasabab sin uno. Hasabab sin namima. Amo indiamo. Bisara. Dahil nga hambuk tao pahambuk tao. Dahil nga hambuk kauman pahambuk kauman. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula janna namam. Di law niya pakasud. Palam si sulha. In tao magdarabis saramat tumari. Iban damit kan siyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna namama yu'adhibu fi qabrihi. Batanto di magdarabis saramangi. Siksaon sila rin ng pahalam sing kubol nila. Wa akhbara anna namam la yadkhula jannata yawmal qiyamah. Iban demikian bait si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imanga sila magdarabis saramat tumari bis saramangi di sila makasud palam sin sulha hadlaw qiyamah. In hadis yang kiabaita Imam Bukhari. Iban demikian in hadis yang kiabaita daysab Imam Muslim. Asabab din dito mga tay manghud na muhakam Islam. Subay tuod ayaran singkitan yun hilalaungan. Singkitan nyo. Sabab in hilalaungan singkitan nyo yan. Inyan bukun parikala sibi-sibi. Minsan pa pangatod singkitan nyo. Imbis sarakya butawan ang singkitan nyo. Ba't inyat tumaglaway na sadya.
bat inyat tu amuin mawayun na sadya inyat tu kunya tu parkala sibi bukod maglabay na sadya inkiawa sindila singkitanyo inkiawa simut singkitanyo bat malain kaning katan hinalaong ang singkitanyo biya na sinasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya na sinasabot si Allah subhanahu wa ta'ala inyan si usulat niya inyan si usulat si malaikat aun mga bangsa malaikat Pia para katutanyo sin Allah Ta'ala magjaga sin kakahinang sin kitanyo magjaga sin hilalaungan sin kitanyo uno-uno kakahinang iban hilalaungan sin ginhawabaran sin kitanyo inyan siya surat sin malaikat iban inyan hipakita katutanyo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala haadaw akhira nabang aum kya sulat din noon dahil naman kakahinang maun pahilalaungan bat inyan hinang marayaw bat inyan karidaan sin Allah Ta'ala bat inyan hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wairun pagduarwa inhilalaungan iban kakahinang sin kitanyo ipagbak tanyo halam sin sulwa ipagbak sin kitanyo halam sin sulwa maani sin kitanyo magdapa-dapa kitanyo haadaw akhirah iban damikkan in kakahinang iban hilalaungan sin kitanyo amoy hilalaungan mangi iban sin kakahinang mangi bang inyan di nato kapag taubatan bang inyan di maampun kato tanyo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala inyan kaya sulat si malaikat siksaun kitanyo iban sukutun kitanyo haadlaw akhirah na in mawajib kato tanyo subay kitanyo magtaubat hamang kakahinang amuin hinang langgal sara pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala doon na kain langgal sara na hinang singkitanyo hakakahinang atawakan hilalaungan subay na to pagtaubatan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala iban subay kitanyo magpabuntol sin kakahinang iban hilalaungan amuin kakahinang iban hilalaungan magad hakabayan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala magad hakaridaan sin Allah Ta'ala iban magad hakakahinang sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hasupaya kitanyo magdapa-dapa sin karayawan haadlaw akhirah hasupaya in kitanyo magpasaddap hasupaya in kitanyo maghula hahula kakkal amuin hula kakkal kakukuyakan sin kitanyo hasulga sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala murah-murahan magmumpaat in pangadyan sin kitanyo maniyo tiyo patumtum muna pakin hawabaran in mahuli niya maun kanyukatan wa insyaallah Subhanahu Wa Ta'ala pagbalikan man sin kitanyo biasin adlaw ini biasin mahapun ini in patumtum dain di hanidaul Islam murah-murahan magmumpaat kanyo kataan in pengajian ini hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ito na nadiyong in nasihat patumtum sin guru tanyo insyaallah Subhanahu Wa Ta'ala biat sinasabot niya mongman niya tumagbumpaat mahinang natupad-duman akabuhi sin kita niyo sa pag-aga masin kita niyo insyaallah Subhanahu Wa Ta'ala abiyaon khataman tain program nato sin pagduaa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.